Abi koy bakalım. Abi tepeye. Bir sapak böyle. Sebastian. Ya. Otur sabit geçen şey otur şimdi. Şunu getirdim. Tamam soğuk oldu lan. Yine güzel konuda istiyoruz. Tamam oldu istiyor bana. Sonra. Bir kuaförde yolunu kapıda yaptık. Şey olacak. Ne? Kameradan iyi. Oh 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 oh. Gelin. Sıra başına tüket. Geç geri söylemek tamam mı? Sevgili kamerası. Kamerada yürüyorum böyle. Açık bom kameranın da çıkıyor. Çoğunlarda. Çoğunlar bu yüzden. Ne dağılma şeyi. Yani 15 kilo. Bu kadar yani. Oluyor. Gitti. Tamam. Başına açsa sıradaki. Küçüğündeki Mehmet'in o koşturuyken. Aylanğanda aylanmada turgan. Oral koyuyor. Şunu oral koyduğumuz. Evet. Arada. İstersen sabitlemez. Ne? Şöyle
Şimdi sana şimdi dedim ne? Bu yapım çıktı. Bu yapım bak çıkıyor. Sigara anlattı. Biz kameramla sülüğe saldı şapkanla. Yemem mi? Namusdan gidelim. Soğuktan getirmez. Yaşlılar bile. Akı bakla kapına götürüyor. Onu da namuslu ötesi şu kamera sırası. Nasıl tam olma. Ola müşteri almadan bize bir şu kadar. Berat şu kadar mı ne? Buldum ağzı. Bu da bitti. Yok şey şuradan bağırmadı. Varmadı. Vardı. Kazandı varmadı. İşte şuradan hemen birisine karnında kendine kalmadı. Çekirgeni gördüm salak. İstemek bekliyor. Vurup diyor çekirgeni. O zaman bitti ya. Что? Вот такая, кто что-то стоится, Жерри? не знаю. Bilesini da gör de. Очень с утром. 그냥 그 그때 그랬더니 금요일에 줬더니 그 뭐 가냐고 이제 Adamlar da tuttu. 좋은 zaman sonra nasıl oldu? Şimdi de giyim balacın ha. Açtım o yüzden iyi benim de söyledim. Açarsın. Açak süs deyen kesse. Açtım iyi benim kalmadan da. Bu fazla iyi. Kameradan kaçıyor kalaştı. Kaza bitti tamam mı? Açak bir kontrol edin. Hangisi? Bu kılın almıştan açmış sürüyorum şurada. Şimdi yürüyor mu?
이거 치고. 아까 그거 찍고 있었어. 그러면 많이 따서 좁을 때 통나. 이게 지금 마지막으로. 예. 이게 지금 마지막으로. 마지막 뭘 써요? 가슴은 미세 됐다. 약간 추억한다. 그렇지. 뭔가 일도 몰라. 사람법자는 왜 물려야 돼? 익숙했지 있고. 이분도 있고. 네? 내가 이제 뭘 그게 잘 살았어. Поплывок тащит. Красноперка сидит. 동락에 Hatırlattım da nasıl balkaslar bir durumda. 이거는 나간다는데 이게 때문에 이런 소스를 마셔서 어떻게 되는지 Kamuka da uzun da otursan şüpheden yukarımak olduğunu düşünüyorum. Buradan orada tutuyor. 아, Buradan kaç parayım bak. 이제 됐지. Çürük de topladık. Buradan buraya çıkardın da sonra.
Hatırlayın. Simen yatırınca başka bir yerde değil mi? Hı? Simen yatırınca. Ne olan bir yaka vurulağını tutan da. Tekrar konuşmuş. Ama Faruk'ta bir şey. Bir yaka Şöyle. yok abi ne olacağını bilmiyoruz da Facebook çok kötü çünkü. Tam çok olsun. Что там? За этим, за рыбой щука подпрыгнула, блядь. Сука. Я думал, блин, большой щука попалась. Нет, блядь. О, блесну надо кидать. Блядь, на блесну, сука, не идет, тварь. Дед кармашек такой, жить а терпи уже не блесну. Mehmet Bey'in de tas. Камера новая. Şekilde kaldırıyoruz. Hoppa. Olsun ya, izolantana oraya yoksam ne? Güzel yok da var burada. O şu uçundan çıkarttı öyle oraya. Еба, братан, не поверишь, сука, все-таки пирата. Взяла? Естественно. Прикинь, Onu malok koyuyor. Тонко. Çok sorun ama size. Nasıl yola geldi? Annem cezanı aldı. Kazna. Şu kadar. Красава. а, Красавчик ты. Щука уголь? щука, щука, Все-таки я ее сделал. он там ждал, блин, походу. Где я его видел? Çok da var burada. Ne giden bu paylaşalım. Emre yok da bir o ben. Havada bu. Havada. Öyle bir. Hadi güzel oldu. Şöyle vereyim mi? Gel. Şöyle. Şöyle böyle zaman şöyle böyle. Bravo bilet. Отдельно olan başlık. Şey, kaç sorun da bilet. Boş oturun. Şöyle bakarken. Mesela Tamam, anlarlar anlar var mı? Var mı sözün? böyle veriyorsun hesap böyle. Yok onu çok koş koyayım.
Ne yapalım? Ne ötesi kalacak? Geldim bir tarafa. Çarpayım bilesine doğru söyleyeyim. İlk kaymak için doğru. Aldım da pis. Ha? Aldım da pis. На жереха у тебя нету? Блин, я даже не знаю, какой идет на рейс. Nasıl olacak? Bunu yüzeyim böyle. Yapalayayım böyle. Alt üst. Ne topluyorsa. Belki kayırmaklardan biri koy şu alabilir ülkemize. Kızıl sen tekrar. Gitti joğa. Gel bu var ya. Şu Leskan. yüzünün de kırık oldu ya. Neska da o. Leska oldu. Vallahi. Oldudan kırpaylık onu. Buradan mı? Tamam yüzük edip. Başına kavga koyuyoruz onun liboyu. Neskan da lezzetli. Onlardan güzel Çok bekliyorlar. Belki kaymakta da koyma meyil cünlü koyan. Yüzük edip ben de çok sorun. Belki kayırmağım var o benim, belki kapılı oğlum. O şan ile casaya koy bile, çoğun olarak kutçak kutturup balık edip vurur tutuyor. Kuro? Ha? İsteyecek miyim? Azıcık kişine rahmalı kusum yedi, okum var o. Arka tövbe salgazın ya. Ha. Az karma fazla. Evet, evet. Kuşu onu almıştık. Hiçbir yer almıyor. Ayağımız yetişezim. Şimdi de daha bir buraya geçti. Allah sarma hafıyla olsun. Allah bol ver olsun. Yürün aldın da. Sesler yok mu? Alacağını bir şey daha itik durup sana. Allah bol olsun. Arabaya tak biliyorsun abi. Şöyle vurup alacağız. Orada vurup alıyoruz.
Жана тартпай алганда şu şuka келгенде мына качы. Билет на блесну вообще не идет, да? Ну, зато на жерца взял. Попробуем. Или патрон. Sekin alıştı bratан. Boyum жетпейт mi? Aka, ne gecesine durmadı öyle. Sen ya balığını alıp koy bергende çok var bak. Ne oldu şatayım ne kokuğum. Alganlar o şey var. Kırtır geçsin. Sekin almıyor. Ben tartanım dur. Ben geç koydum. Nereye koyayım diyeyim o? Kamera takip eder, ıspat kalmıyor. Ne bulmaktım. Şimdi sonra kadrolarda yıkıyor. Hayvandır bu. Ты опять щука, что ли? Нет. Заманивай. Щука lazım. Ne var lan? Bu paplog mu ne dedin mi? Toplam sonra. Paplog ile maydarak balığı ürün soyup dedim o gün. Arıyor sürüp düzle batıra vurmak. Elimizi zaydır. Bunu gıtırlat bile. Götürüp postamaydı balık. Bakın ne baylayın. Ben de başlaması koymam da. Şunu ettim ben mesela. Kırçoğunun almastır dedim. Ya böyle eti Щука, бля. Щука попалась опять. Как? Ох, он ушел, бля, щука. Блядь. Секир аркасынан. Мой жерден бирөөнү түштүп алыптыр, елки. Ёбаный в рот. На малька нападают, прикинь, А бля. вот Тигилер бар, бир-эки кайрма алып келе коесуң бе? А? Tamam. Доңкаларына. Щука кошону таштап коюптур, а? Жана экиден күчөктөрүн алсаң. Эмелер бутшага байлаш керек экен. Байлап таш. Мындай что щука ёпки. Topta var mısın? Git atkanı gene. Nereden o yemen tüyünün urottu? Ha, karatış. Böyle. Biz çolayla da. Haydi arasına oynayın. İlk çok payla sırası. Böyle bir malak çok fazla. Malak kanal mı? Bak kilo koyun. Az şunu hesap koyuyla gitti. Evet. Onlara işte oturma. Balık sağırmayı vakti. İki kayırmak salıyor, tamam mı? Abi o günler çıktı. Şu kadar iyi. Göz aldığında uğraştı.
новый вид на щуку, да? Да. Зря я вот эти удочки на щуку не взял, на живца закинул бы, да? Ну, ништяк было бы, бля. Я сейчас на лодке он принесет. Я тоже, блин, как-то не это самое, не подумал. Что надо, ну? Здорово, здорово. Нормально. Ne şerbet salata mı atar? Bunları da düşmeydi kadar. Bunun arasına alar soğukunda. Bunu da koş gittiğini sen papuğumu. Çarpayım ne? Taş oldu. Uzun da o da aşağı. Kaç. O Pablo Moral kaldı. Koyun çakın sal başka değil gene. Bu yarakım. Ay, gider olsun ya. İteli olsun. Kema atırsa. Ben çağırıyorum sen kulağınızı. Hadi. O şeyin atırsa çak hoş koyar. Pablo kısın hayır baklar bunları karar. Evil deyin de orapsız da. Hadi koçum yok ya onu. Alsın bakayım. Malok de. Atın sıcak mı? Çağırayım. Niye ne yapayım? Acı taş cesap koyarız karma kopsalar. Kızım dayar hoca. Oldu. Şu ol götürüyor ya bak. Savas savas da kılıç. Hazır olmalı. Bir barkılayım ben. Ne da balık varmış ki. Bir daha Sonra var. burası da çok güzel. Böyleydi. Bunun için yazık değil. Bekliyoruz yani. Fakat ilk duruyor ki. Kapı güzel bir ne olacak? Buruzlar yoktu. Uçamayın barkıyla koyun. Tetiğini ısıtır uğrav. Burası ne? İslam. Buradan jüye çıkan efendim. Aktörü şu köprü var mı olacak? Sevgisi olmalı. Kanday bu falan. Nasıl yapıldı? Efendim.
Dört beraber pişiriyorsan bakın. Tamam. Biriyle kaymak salamlar buldum. Ceykel alıyoruz. Şunu sal. Ne kadar koçum. Hatta olur burada. Yine abi olan. Tamam bak. Bakın. Karmayın mayda karmak duruyor. Bunları koysanız mı? Bunları mesela. Çekeceğim. Bunda. Kameranın altına inme. Uçtu. Anaki tuğandır. Paplok menen balık karmayız. Paplok ne lovle. Şehirgim şu kadar ayırmakları da alıp gelgeni gitti. Yetişmeye adam ne iki ayırmak saldım ben. Az bir öyle olayım size geçtim. Mesela yok oyunu. İşte geçtiğim bu orası. Neyse. Yaylanıp kalktı. Çeşit duruyor. Az bunu bile ırgıt koyun çeşit duruyor abi. İyi ki de nekiden çıkıvattı da ulamıyor. Evet. Kamera buluşken de katlayarak. Neyse şu kamerden balıklı çıkarıvatsam ardından kurup gelip işte orada. Tiğimizin aşağı çıkarttı akırı bir şu kaldı. Şu kanı kaymaklarına cemesini apellik. Biz de şu kanı kaymağını apellikten bugün pırka populu okula ustaydı böyle. Şu kanı kaymakları gibi şu kanı açılalım. Bunu salavuzları bunu çıkaralım. Azimimizin salavuzı burası sığılcanı. Burası kukurucu. Çocuğuna malok karması koyuyor. Sana maydalar mırgı koyuyor. Mayda hızlı koyuyor. Salayım bunu. Mayda gerek var. O günler bu yaşın içinde şu kadar tutayım demişler. Maç ara tatmayı tinçi fazla lazım. Şu kadar vereceğim bunu size. Ben şimdi göstereyim. İşte bu abi. Tartığa tavu papuluk. Naş pişnik geldi de. Ya
Hişnik gelgende tinch kalat kendini. Şukalar geldi de. Bilesine kavurmayat da şu kavurmuşsun. Bulsan orada malak kalksanla. Ya az o kayırmaklar geldi o şentten. Yani bilesine ırgıtayım dedim tartıp kalattı. Ay yok man nasıl çözarı bak. Gidan. Ha duayı ha tabii. Ay. Bilesine çıkar koş gireyle bunu mu tartıp kaldı? Tolke ekiden go. Что там? Блин, торпай это с этим, блядь. Запустите у нас. Bilesine bozdu su da kaldı. Çıkarıyla bana. Tek de biliyorsun. Oh. Şuna balık dese olur. Balık karmoğu da uçuna işte olur. Sokanda. Yani bizde iyi balıklar. Öyle olsun. Ay be. Şurayı bir gayramak son sokanda. Nasıl olur? Fakat koyu atmanda öyle olsun buraya.
Şuranı cüvüp salıp karmaya alıyordum. Şu başka bir yerde mi? Bir meydan açıyor. Şuradan Çağır. Dağı var. Ya malon o şahata kalınca kaçışta koyacağım. Ne o günler rastla dedim geçeriz şu hatta.
Щуку поймал. Затащил, да? Атака кылды. Мен поплавым атака кылды. Сука. Так, самый хуже них, блядь. Пусть еще атакуют. Да. Bir şekil kayra ketip oldu. O şekil kayra gelecek ya. Келет. Да, хорошо подхват рядом, а? Hı? Ay ya, bilirsin ya, süper. Kalmadım. Это кто? Щука. Что так взял, да? Блядь. Бля, братан. Пойдет первый картер. На подсак хотел кидать, а, блядь. Советская. Пойдет первый картер. Не говори, блядь, что за... Торопился, видишь? Ныряй за ним. Сейчас другого одену, блин. Все-таки брал, блин, а? Бля, садок салам нет. Сейчас еще раз. Ай, ё-моё. Все, он запутался.
Durayım bunu. Sushi. Eme papulakını çıkarıp atsan geri atak ağılvada delesi. Bilesine oldu az mı malo geli ırgıtsam sırası vurdu sadoka tıştasam ceyigine sadoka tışpıyor kaçırmadım. Peki ökoyu çıkardı. Ne? Bürösün cönle papulakını çıkarıp aldı da. Kuvuk gel uğru artına. Tekrar tartmaya kaldı o zaman. Dört zerif. Şu kan çağırttırıp sadoka tıstasam ceyigine tüsüp kaçıp gitti. Bak kayırmak sındı onlara. Sen mahvoyun. Meyke düştü. Bir yerden alıp tırpma sadoka tıstasam ne kaçıp olatı şekir yürgende. Mayda malok çok. Çoğun deli ilik koydum. Papulok görün böyle yürgen de. Takra zap geldi. Bir sırası daha yürgen. O da tutayım mı? Bunu kalmış ne hiç. Gel. Hiç korkun mu? Gel. Şuka страшно вот. Ты когда болел за тазу гормон. Ну что, еще обкидно? Hanım kuşu ucukları götürdüler. Kuşu yok çıkıyor. Hanım kuşu. Ha? Nasıl trene düştü? Kameranı düştü. Şuka düştü kamera. Ne? Hı. Var mı? Yok öyle. Uy! Ay молодец, ay молодец. Alışmasın sınıf kayılmasın. Olmak işte var. Ekli çok yakışıklı görün.
Neler olur? Мощный таbii. Ha? Мощный tabii. Nemeler çıkıyor turbayı benim. Şun koru kankında. Ay, bu da. Kaçma acaba? 40 lira salma. Kırkı çıkıyor zaten yerinde. Bu an adamlar. Kayse? Malok da. Piyas. Başa bir aldı ya. Kamera ışığı atam. Ha. Mor tutsalım. Tige sabah işte. Hadi etsin. Haydi. Aç ana. Doğal olsun. Okul çık, sekte, sayı patlasın nerede tapsın. Ya. Ha. Ne kaymakta çok mu başka? Bakın bir Bunu seç. Kurucular ayağım. Eki kırçok kılsan yaxşı kendi. Balıkka saybayla canlılara kop koyup atam da. Ay billah. Lan bakın ki. Suyuru orta bizi sataştırıp da bu da. Aynen git alın. Ah billah. Orada. Assalamu alaikum. Sevgilim. Çağırdın mı? Ha. Evet. Много, да? Normal şu kadar gene çoğu. Ha. Yaklaşık bir kere varken. İlk ver bakalım. Senin Peki. kötü. Kötü. Ya. Bunlar sataştır al saç. Şu bunlar da bir tür öreyim. Başına al koyun. Ben yüzden değişik Doğru. bakıyorum. То есть заставь привыкать, что все рыбы на одном месте лови, через несколько они придут и где корм увидят, там остаются.
Не знаю. Далеко, да. Harbi? Uçacaksın da o. Diğeri yüklet cesadını da. Düşkün şu kanı kaçırıvatsam çekiyorum. Bugün bu. Eten aytattan tatmayla koydu. Oğazından jakşı çıkaydı. Öyle diyorum. Yarım bağırmalarından sonra. Suyundaydın sen, sögünleydin. Suyun işte ses olur mu? Ya. Suyun ayakta duran ses olur. То щука, да? Сука. На чё там? На малька опять? Да. Молодец. Olsun. Öylesinden. Boron ketdi. Ошон үчүн чыкпайт да жакшы. Километрами вчера плавали. Оказывается, шүтеле карбаш керек бекен. Это рыбалка. Вот такой я и мечтал. Майра балыктар бар беле, деп издейсиз. Кекирер балыгы да билинбейт экен. Neresi oldu da? Ha? Neresi?
Испания, это Испания, не аргентина. Alo geldin lan lan Pablo'ya bir çakana karma olan yaptı ortada. Потом назад, высоко как около. Я такой. Pablo çok yüreğin sığılıp ketken. Kayçı yok onun jasayın dedim. Evet. Ne kam çiçek asıldım. Kameraga sen atayım maktap tartıp atsam sen basıp yürüyorsun abi. Gütte savur kıldı. Öçürüp koyayım bize. Так прикапливает. Нихуя прикинь. Уже, блядь, первый раз. Не, первый раз когда тянет, мы вообще ждем второй, третий поклевка вытаскиваем, чтобы даем рыбе проглотить наживку. Там видео снимают без материнства, хорошо?
Мотоцикл едет, да? Не знаю. Что, вчера их ты тоже видел? Напугал других, да? Что, сколько людей было? Не, я не знаю, я не видел это. Я спал, Не интересовался ими. вроде 4 сказали. Птица подошла походу. Я пошутил. А что, на кукурузе? Да. Кукуруза, опарыш. На червя похуй здесь. Вообще есть проплыл? Нет? Так вот и купил. Есть есть. До 2 лет. Сколько вкусно.
Аны еттен пайдан атасыз ya. Жамгыр езіп атат. Мага дәрі бер дейт. Жамгырға карабайм, балык түшсе болду дейт. На походу. Мына балык дегенде футболга сен жамгырды айдайбыз биз. Отурушат. Оу. Көтер қойгам сөз. Motorun üstüne çok ya. Мынакей урматтуу менин катталуучуларым, акыркы рыбалка болчу. Мына жыйнап атабыз, азыр жолго чыгабыз, барып жуунуп таранып алып. Азыр сиздерге уловду көргөзөлү. Бул азыркы эле эртең менен түшкө чейинки. Тартыр. Так. Бисмиллахиррахманиррахим. Bismillahirrahmanirrahim. Az эле жакта. Көп боло. 10 кило чыгабы? Boş. Koy söyleyene. Төгөр. Сиздерге көргөзүп берем. Бул жерде ящик бар. Жерих бар, майдараак. Анан дагы бир амурга окшогон бир балык бар. Эмне балык билбейм. Bu 4'ten biri. Türkten biri. Мен муну көрөбүз. Основной ушул жагында. Я. Бул жаманы бар аны. Буда 2 щука бар. 2 щука качырдым. Elbette bir. Var bir başka bir yandan geçiyor. Koyucu cebi. Mak. Butumu görüyor. Bu o 25. Buna 45. Ушундай ушул жер туугандар мына салдык. Элдин баары жыйнап атат, жолго чыгып атабыз. Şu менен көрүшкөнчө туугандар. Мынакей достор. Ассаламу алейкум. Бул дос менен ушул жакта тааныштык. Балыкты болсо мына керегинче кармадык. Там еще мой чемодан толу. Кудайга шүгүр, балык бүттү. Могло быть и хуже. Да. Сейчас уже, как говорится, домой едем. Устали. Тамак ичкен жок, сертеме туруп. Так. Мына жерде великий рыбак, рыбактардын рыбагы, атазы кетип баратат. Юра айткандай Петровичтин калагын алып алып. Вот ушундай туугандар, аябай сонун жерлер экен. Природа. Природа мощный. Туура киши менен, туура адамдар менен келсеңер өтө сонун болот. Бирок начар адамдар менен келсеңер бүт балыгыңар да өлөт. Ушундай экен да. Настроение да өлөт. Үстүкө өзү Кыргызстандан чыкпай атып өлгөн, э? Хорошо, что менде страховка бар эле. Мен өзүм машинам менен келдик. Азыр кетебиз. Мына моунду жерде оройм, чөп жыла албай каласың моунду жерде. Ушинтип турабыз эми. Сен кантип өтүп кеттиң? Ал жеңил да. Амин. Şu ekan mana. Кум экен. Өтө же сапайги да. Токтоп калдык жылды. Амин. Батып кетти бут. Так вот. Все, где наша не пропадала, наверное. Амай? Еще есть полметра. Нет, все. Дальше уже накатная. Все. Наконец-то. Ах, кеткин келбейт чиркин.
Daha kalaylı. Мага баары бир калыптыра кала берем. Мурунку рыбалкада да эрте менен эрте салып отурсам Паника. Артур келип мына шу жерде жашасак дейт, азиатский странич. Жыргал болмок дейт. Үйгө балык баргандай 1-2 күн келип барып дейт. Анан калган күнү жакта. Действительно ошондой жерде. Ошондой достор, колдоо көрсөтүп, комментарий жакшы оюңарды калтыргыла. Бул жак кандай экен, ой пикириңерди жазып калтыргыла. Ким балыкка келем десе, ушул жака барган жолдору кандай десеңиздер, номерлерин берем, алып барчу кишилердин барсаңыздар болот. Мына ушуда. Ой, блядь. Кайф кылып кетейинчи. Мындай личный водителим бар. Ал жанагы илгери гладиаторлордун убагында халак тарттырат да кишилер десешип. Не деп атат тигилер? Тигилер дагы келди, эмне болду экен? Мынакей. Керемет. Кандай сон балыктан кайттык. Элдин баары бизди күтүп калыптыр. Азарттын пайдасы отура өтүрбүз. Жакта Калый мырза. Биз буякта. Руки не устали? Да нет. Привыкай. Стану только завтра, уже будет ясно. Дома, да? Я много сулкал, Когда на выезде Китая, блядь, там паспорта дегенде ол, блядь. Не, потом... Мынакей туугандар курсак тойду, базага келдик. Тамак самактар ичип бүтүп, муналардын баарын жүктөйбүз. Эки киши жок таппай атабыз. Кофе. Буюрса. На столе, оказывается. Или что это? Нет, Кофе мой. Ух, встал, место потерял, деген. Вот кофе. Нет, такой не хочу, блин. Давайте тогда этот махнем. Давай, ты что, заварил? Не, я это, кипяток надо. Смелюванда! Сигаретами кто богат? Здесь одни спортсмены. Еще не привередный. 6 пачек брал, расстреляли. Да, бывает. 4 брал. И почему-то 3 осталось. Сөгүнмө жок жигиттер. Рыбалкадан кайттык. Чыганак. Салам алейкум. Как там рыбалка, кандай өттү? Майке. Майке. Жигиттер. Салам алейкум. Блогер знаменит. Каналда унуткойн деле. Универсал Кейджи. Универсал Кейджи деген. Выживать эткен эме. Су ичпей жашай берет экен. Казакстан Шыганак айылы тетиги жакта көрүнүп атабы айылдарын билбейм. Сизге болушунча жакындатайын. Көрүнбөй калды. Мындай жолдор балык үчүн кандай гана жерлерди басып жүрөбүз. Айтпа, блин. Балык дегенде-чи, блин. Ассаламу алейкум, Универсал Кейджи каналынын катталуучулары, урматтуу балык сүйүүчүлөр, туугандар, мынакей. Кече 3 күндүк балыктан келдик. Мына жаңы эле азыр холодильниктерди ачып, балыктарды чыгарып атабыз. Сиздерге кандай түшүндүрсөм, биринчи күнү, экинчи күнү баягы видеого тартылган гана балыктарды көргөзүп аттык, уланбай холодильникке алып барып салган үчүн толук балыктар тартканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кээ бир кармаган балыктар даже видеого да түшпөй калган. Ошол себептен үйгө келгенден кийин мына баарын столго жайып, мына жаңы эле келдик. Саат азыр таңгамал 4:30 болуп атат. Мынакей, красноперка менен ящик, мына 1 литрдик баклажка менен салыштырып көрсөңүздөр, мына 2 змея голова.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şuka. 14 şuka eкен бияқта да өкө. Анан 2 сазан. Мына. Калганы мына красная перка, ясь, платва болду. Анан анча мынча окундар бар эле да. Окундар каякта бар бекен? Мына яштарды караңыздар, менин колумдун размерин. Мына окунь. Окунь чоңдор мыякта. Ошону карасаң, азыр окунь жанагы Россиядагы Бир бака суркунчу. красный полосасы менен окундар бар эле. Ошондон да бир экөө эле түшкөн. Азыр сиздерге мен кандай балким кызык болот деген ойдобуз. Мына бир окунь. Мына. Себеби мен өзүм эметем да. Ушул окунду аябай кармагым келчү эле да. Биздин окундар окшошпойт. Бул красная перка. Жалпайып калыптыр байкуш балыктар. Ошол туугандар, мынакей иток. Кудайга шүгүр. Не жалуемся, мына биринчи стол. Могу экинчи стол. Мен мунун баарын таразага тартканда жокпуз, тартканга мүмкүнчүлүктөр болбойт эми. Примерно 500 килограмм. Эми примерно ясапсак 40-50 килограммдын ортосунда болот да. Уйку жок. 2 күн 8 сутка болдук. Эртеси күнү бүгүн эрте менен 6да кеттикпи, 5те кеттикпи? Кайткан? Балка. 6да 5тен өтүп кеттик. 5тен өтүп чыктык, бардык, 12ге чейин салдык. Ошондо 5 сааттын ичинде кечеги 2 күнгө караганда результат аябай жакшы болду мына туугандар.